Lokuthanda kwakho izinto ezisheshayo ngelinye ilanga bokuthwalisa ungaqondile. Lalela, izinto zethongo zonke zithatha isikhathi. Kodwa wena uma ufuna izinto ezigijimayo, uyoya kumuntu afika akutshela umuntu ukuthini, athi ufuna ukukukhanyisela izinto zakho, ufuna ukukuvulisela inhlanhla yakho, uthi uyafika kuyena, afika akuthwalise kade ungaqonde ukuthwala. Baningi abantu othola ukuthi umuntu uhambile waya kumuntu wathi uma efika kumuntu wathi uzomvusela inhlanhla amthwalise engaqondile. Awuthi ngikuxwayisa, uma uzalo wembethe, uma usufisa ukulungisa lokho angeke waya esigodlweni sagobela uthi uma ufika khona uthi uzolungisa leyo nto, noma yena kanalo ilungelo lokuthi uzokulungisela ukuthi wazala wembethe esigodlweni sakhe. Leyo nto iyinto oyilungisela kini, awuyilungisela entabeni, awuyilungisela emzini womuntu, kodwa uyilungisela kini ngoba idinga umsamo wakho wena njenganomuntu. Kodwa wena uma uzovuma ukuthi umuntu athi woza kuyena azokulungisela, ilapho-ke la uyofika uthwalise-ke khona ungaqonde ukuthwala, bese emva kwalokho ithongo lakho liyakufulathela. Uma selikufulathela izinto zakho zingahambi kahle, bese ubuye manje uzogxeka ini, ugxeka isintu, uthi isintu sethu siyabheda kwasha kwacima kwavuda. Kanti na wavumela umuntu wena wakukhohlisa, wathi uzokukhanyisela izinto zakho kanti uzokuthwalisa ungaqonde ukuthwala. Kubalulekile ukuthi-ke sizibheke izinto esizenzayo uma sofuna usizo kubantu abasizayo. Siqale sicwaninge kuqala. Angeke uma uzokwenza into edinga umsamo wakini uyenzele esigodlweni senye indoda, esibongweni sakwenye indoda. Okwazi ukuthi usekuwumkhuba loyo, usuyathwaliswa ungaqonde ukuthwala. Angibonge. Ningakhohlwa ukuthenga incwadi zempunga yesintu ezihlubudlu bekhasini ziveza ukukhanya kubantu, zibafundisa izinto eziningi ezithinta impilo zethu thina njengabantu abampishwayo.